Lagip, ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag. Nga umay mang tadadal, liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumnget. Lagip, ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Jenny. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngailingad na kumalatan iti nagan a Jenny. Tubuak ti Aritaw Nueva Vizcaya, ngam iti agdamakat at daak dito'y balasyo taaw. Naawisakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak apakaadawan iti adal ken mang tadliwliwa kadag iti padak anaayat adumdumngeg iti drama. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Umay kayo manganan, anak ko. Nakaluto ken nakagao akon. Nakasaganan ti lamisaan. Mangan kayo kadilaptan. Ayab kayo lang nga ayab, makarengreng. Ha? Ay, si Kangay Efren, di ka kadipay mangan, anak ko. Sa anak pa yung mabisin. Mga anak tulatan, inton mabisinak. Ti kayat ko kumakat agigindan tayon amangan. Iti kasta, maramanan nyo matiin luto. Dagulit kayo mat. Kanan yu latan no anyaman dagita nga inlut-luto yaw. Kabailan mi mat yagluto iti kanan mi. Nawanan di bagayo. Pumanaw kayo dito yan. Tanay, ado pa aramidan mi. Makadisturbo kayo una yan. Sige Arod, anak ko. Apayan, bakit? Ay, sangit ka matay. Maladingitan lang amin lakay. Itian niya, bakit? Pampanunutik lang amin dagiti anak ta. Il-iliwag ti kinalailo na kanya kini babasit na pa'y. Itatadadakil dan. Nagbaliwan ti ugali na. Nakadungdung una iti kanya. Kadayon da nga agpasaklot. Saan na makaturog no awanak iti sibay na. Ngamit saan na ko napagandano. Maawatan mo kumayda. Ngamin, nauntaya panawin ti panangibatim kanakwana. Sa nga pulo mo tinatawin tinapalabas, manipod na di kunam nga agamrod ka. Ngam saan gayam, tasimurot ka iti sabali alalaki. Kat italaan nagsubli ka. Amo ka nagbaso na ka na kayo. Ngam nagbabawi akong dayta ngay naramid ko. Katagyaman, kaputa inawat naglata, Samuel. Ala, husto daytan Carmela. Pasensya amlat taydan. Patsik amawatan da kan tumatlay. Simangpot ka ba't gaya mo, Jenny, anak ko. Kaya't mo ka dita itimplaan ka iti Diyos. Di kay man agin sisingpat nanang. Sa anak ng agraraman, tapno agpasirbi kada kayo. Ha? Kabailak ti agtimpla iti Diyos. Kaya't ko laang matasulnitan tinagkurangak kada kayo kinimanong mo, anak ko. Ay na, awanan. Naladawan ti amin. Jenny, No apay-pay lang amin ang nagsubsubli kayo dito'y balay ah. da kayo ti pudno a pamilya. Iswa da kayo nga rod ti pinili. Oho! Pinapanaw na kayo siguro ah. Iso ang nagsubli kayo kada kami. Saan anak ko? Talaga sinublian kayo. Gaputan na amiris ko ti bindut anaramid ko. Iso apang nga asim ka di tapakawanan na koon. Nagbabawi akong ti inaramid ko iti kalabas. Patyan na kumamat, anak ko. Ala guston. Diyak kasapulan ti palawag yo. Pumanaw kayo man iti sangwanak. Ma-stress aklaan lumakit kita kayo.
Saan kumamatakas ti panagsasauyo iti inayo, anak ko? Respetwen nyo kumamit. Amin na panagrespeto. Impaay mi idikin ko na. Ngam anya tinaramid na. Pinanawan na tayo. Imbati na tayo. Kaslatay pimpiman a pinanawan ti makuna asilaw ti pagtaangan. Gaputa si murot kat ngaron iti sabali alalaki. Wen, ngam iti dayjay. Kalmay sa pudno a pinanawan na tayo. Ngam saan mat ang nagsardeng ang nagpawpawit iti para kada kayo. Pagrebangan na dayta, taisukat nga ron ti inami, tatang. Jenny, Pudno man, ti ko na tikabsat ko, tatang. Iso adi yung ngaron iboy-iboy, ti pa nagpaw-pawit na idi. Ngamin, talaga mo ta pagrebangan na dayta. saan ko ngay boy. Ibagbagak laeng taamangan no nalipatan niyo. Mas daawakit di kada kayo, tatang. Ha? Linuko da kayo lang arudan, ngam inawat yu pay laeng ni nanang dito'y balay. Ita tadadakkel kami, kundi suble, kundi asikaso kada kami. Ngam hindi kasapulan mi, sana pulos nagpakpakita. Neruang kami nga awan iti poder tayo, tatang. Anak ko, nagbabawyanan ti inayo tinagbindutan na. Isa pa nga asyo, tapakawanan nyo maten. Kasi ti panang pakawan, ken panangawat kumanen ken kuana. Oray balibaliktad tayo ti lubong. Isulat ta ti inayo. Isu tinangipas ngay kada kayo. No awan ti inayo. Awan kayo ba't ita dito'y abiyag? Naita kumati ka na yun alaglagipin nyo, anak ko. Nagagkuamin timbagbaga dagiti anak talakay. Nanyaman tinangag mo, bayamon. Awatem ka dilat taidan, bakit? Talagan sa adid akon mapakawan dagiti anak ta, Samuel. Nagimuladan iti sakit tinakam kanyak. Sa bagay, jak matkit di ida mababalaw. Basul ko matkit di. Ala, bay amon kunakmet. Gagangay na la siguro ti kasjay ajar na. Gapoy ti naramid mo iti kalabes. Pumanaw ak sa laangan dito'y balay. Ha? Lay, papanam kumangay. Agsubli ak pay laang ijay ay antikapsat ko. Tatulong ak kadagiti negosyo na. Panawan na kami manen, kasta ka ni. Samuel, Di kan pumanaw, bakit? Bayam, nakasaritak tumanan dagiti anak ta. Ang no talaga kayat mo amapan pasyaran ti kapsat mo, palubusan ka. Basta agawid ka ba't laeng diti balay. Sa dino tinangikabilan nyo kadagiti papel nga adda iti lamisaan iti silid ko, nanang? ha? Ay ikwa, inkabil ko mat iti ayan i-drawer mo, anak ko. Nakawara nga min itay, iso nga inyornos ko. Ayan tay puraw a uniform ko. Kantay puraw a sapatos ko. Awan damatan iti sigod a pangikabkabila. At da iti cabinet uniform mo. Inhanger ko tapnusan ang makunas. Nalpas ko nga implantya day chay. Timot sapatos mo, at da iti may katlo a drawer. Inlabak idi kalman ta nakarugrugit mat nga minan. Inton maminsan, di yu pakibibiyangan dagiti kagawaak. Iti kasta sa anak nga agbirbirok no sa dino ti ayanda. Ha? Diyak kayot a pakibibiyangan nyo dagiti usar ko. Kabailak mat nga ornusan. Iso abay-bay aniyo dita ang nakawara. Maawatan niyo? Uwan anak ko. Kat pasensya ka la kumanwan. Di ka agdanag. Saanan ang maulit pa'y. Mangkita ka man iti mabalinta pagpalabasan iti oras insan. Apay ka di manan insan, adda ka di parikot. Awan insan. Awan ko nam, ngam nakaununag mo ti panagsinaay mo. Insan. Di kan aglibak insan. Anya ka di manan ti pagkaskas na ama. Awan. Pampanunutat lang ni nanang.
Aywan nga paiso. Kumusta kayo matan? Okay kayo ka din kini Auntie Carmela? Diyak ka mo, Margie. Aging ka ngamin ita. Nasakit pa ang tinakam ko. Gapo iti panang panaw na idi kada kami. Insan, idi dayjay. Panagkunakit nagbabaw yan ng tikas ding inaramid na. Iso ang nagsublimatan kada kayo. Ita kadipay? Ita tadadakkel kamin? No nakaamiris ko maidi adagos kat sinublian na kami. Saan kumamat akas to'y kadag sentigurak kenkwana? Insan, Amom kadi at tumokno sa dilangit tigurak kenkwana? Nangaruna numalagip ko ti ipapanaw na. Nagsakit ti naramid na. Iso nga anusan nangarod alak amon tigura mi nga kabsat kenkwana. insan, amin tayo kat agbidot. Amin tayo kat agbasol. Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din. Kan may sa inamday jay. Iso tinakautangam itibiyag mo. Iso apakawanam kitin. Si kamot laang timarigatan no pagtali na edam tigura iti pusong insan. Efren, anak ko. Ingkariingon ng di adim. Naidasar kon ti pamikatan tayo. Nagtimplaak pa yan itig atasyo. Nakaipapudot akmutan iti pagdigusyo. Maring matlang da dyan, ton madamdama. Ingkariingonan tapno saan abumaaw dagiti makan nga insaganak. Dagulit kayo, mat. No kaya tiyo, di da kayo ti mapan mangring. Ha, Maring tumat lang na dyan, kunak lang arudan. mala. Sumango kang arudan iti lamisaan. Umuna ka na mga nanak ko. Di kayo man mandara-mandar. Amok tiar aramidak. Efren, anak ko. Pakawanan na ka din Nagbabawi ako, hindi naramid ko iti kalabas. Iso apang nga asim ka di tapakawanan na kun. Ipatpatag kayo unay, iso ang nagsubli akon. Katsapay kuma, taikandak iti may sapay akong daway. Tapno sullitak ti ato ang nagkurangak. Adula amin lagi tangay bagbagayo. Makapaawan gana sa mangan. Ay, papanamon nga, Efren. Di mo pa'y kinot ko titiginaok akanaam. Agsubli ka dito, yan akaw. Efren! Kat, kumusta kayo matan kadagiti kakaanak akmanang? Kaya't ko asawan, tilinangan yung agiina. Nagsubli ka din, tisigod at trato dakan ka. Ay, saan pa'y ading ko? Mariknak tinalaos agura da kanya. Gapo iti panang-panaw ko iti kadakwada. Manang, Nagsakit ti panagsasaw da kanya. Kaslasaan asyak ti inada iti kasjay apang pamayanda. ay, maawatak tirik na manang. Ang maawatak matirik nada. Naunday ngamin apanawan ti panang-panaw mo kadakwada. Sonya, Ikararag tayo. Asa apay kumatalaw-lawagan ti Diyos ti panunot da. Kat mapakawanda ka matan dagiti anak mo. huwan ading ko. Daitamot ti kanayon ko nga ikarkararag iti Diyos. Kat mamati ak nga iti saan nagbayag. Maurnos matlaang ti pamilya mi. Awan imposible iti Diyos manang. Patsag ang mapasamak tumatlaang dayta. Basta ipakita ken ipariknam kadakwada ang nagbabawyamon ti inaramid mo iti kalabas. Huwan Sonya, aging ga si bibiyaga. Diyak tumao mga agserbi, kan agkid daw iti pamakawan kadagiti anak ko. Nasaya at matasimangpot kan Jenny anak ko. Narabyan ka mat. Apay, ay naman ang ti ibagam ha. Agpakawan ka kadimanan, gabo iti panakilalakim, idi? Nabartak ka. Anak ka nabartak nanang. Nakainumak laang. Amok ter aramidak. Amok ti bagbagak. Jenny anak ko.
Sa dino ti ayan mo, idi ka sa pulan da ka, ha? Sa dino ti ayan mo, idi ka sa pulan mi ti pamatag ti maysa nga ina. Jenny, No amuyo laang ko ma. No kasano ti rigat mi idi pinanawan da kami. Narigat nga awan ina ti maysa a pagtangan. Nang rona no kasjay ngagsakit kami. Amom ka di asap-sapulan da ka. Sapsapulan mi ti panangaywan mo kada kami. Ngam awan ka. Ngamin, adda ka iti sidong ti lalaki nga agragragsak. Idinto tadda kami dito'y nga agrigrigat. anak, Itatadakkel kamin. Itatanayruam kamin nga awan ka iti pudir mi. Agsubli ka. Uray anya pa'y aramidam. Saan da kan ama pakawan? Tandaanam dayta. Maawatam. Itaman pa'y ngawan ni Nanang dito'y kusina. Napanan na nga ta. O sino ti pirpirugam, Jenny? Ay, kwa? Ni ka dinanan? Ay, saan? Apay kumasa pulag na eh. Malagip mo kadi pa dagiting bagbagam ken kuanay ti rabi? Nga, anya, manong Efren. Nalaos ti Bartek mo asimbangpat. Nagsangsangit ka anang sidir kaninana. Imbagam pa, adi mon to pulos mapakawan. Gapo iti panang panaw na idi kada tayo. Ustumat, tanay bagak daytakan kwa na. Makita kan mariknak ti nalaos sa panagbabawi na. Panagkunak, talaga ang nagbabawian mo't ni nanang tinaramid na. Isa panawan mo't siguro tapno pakawanan ta. Ikanta pa, iti may kaduagon taway. Ay saan? No si kakot ka ba alam apakawanan? Siya, saan? Jenny, Apay, nalipatam ka din tikas taunay arigat tayo idi simurot idi sabali a lalaki. jak to pulos malipatan day ta ading ko. Ngam idi day jay. Napalabasan day jay. Isa panagkunak. Rabang na lang alipatan tayong tinapalabas. Basta, kagurak unay ni Nanang. Kagurak, gapo iti panakil lalaki kan panang panaw na idi kada tayo. Yan, ti Sonia mati umaw-aw. Sungbatak. Hello, Auntie Sonia. Nakaawag kayo, mat. Hello, Jenny, kaanakan. Umay kayo kumaadagos ka ni Manong mo dito'y ospital. Ha? Ospital ko nam, Auntie? Ni, apay? Na-aksidente na Manong Samuel kan Manang Carmela. Anya? Umay kayo kumaadagos. Pang-asiyo. Wan, Auntie, mabitla nga rod tawagak ni Manong Efren. Sige, kaanakan. Kartangan niyo kuma. Urayan kayo ditoy. Wan, Auntie. Auntie Sonia, sa dino tayo ni tatan. Auntie, kumusta dagiti dadaktil mi? Sa dino ti ayanda? Agpadadangad da iti ICU. Anya? Diyos ko. Sangsang kamay sa tayo ko mga agkararag iti Diyos. Dawatan tayo nga ispalan na iti pagkadamanong Samuel kan Manang Carmela. Time of death, exactly 3 o'clock p.m. Anya, saan? Saan na pudno day ta, doktor? Saan? Tatang! Tatang ko! Ngam kas nakita niyo man, inaramid mi amin na kabailan ni Amang Ispan kadakwada. Ngam talaga siguro nga aging galaangan dito itibiyag na. Makipagladingit kami. Nanay, tatang, apay pinanawan da kami maten. Apay, kasano kami paitan. Tanang, at tuyak as si papakumbaba nga agkid daw iti pamakawan ken ka. Pakawanan dak ko ma.
Sorry, kadagiti na isaw-sawang ko asaan anasaya at kada kayo. Pakawanandak, nanang. Nanang, sapay ko mapakawan na kaming agkapsat. Gapo ka dagiti sana nasaya at trato mikin ka. Manipod iti nagsubli ka na kami. Sorry, nanang. Nanang, sorry talaga. Sorry. Jenny, Efren, di yu dubugan ti bangkay ti inayo. Ang mga numatumba. Ante. Ante. Ana, umay kayo, tantugaw tayo. Kasano kami paitanante? Naggindandamot lakit din anapukaw. Oh, di kayo agdanag. Ada ang dito'y kanakan. Ikarik, at ikay tupulos baybayan. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. May samanen a naimbag naragsak kana bendisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan agreg. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko ajak tupulos malipatan. May sa akmet kadagiti agsakripisyo nga OFW dito'y Dubai. Agpapaayak kas may sa a family driver ti may sa a pamilya dagiti Arabo. Makunak a nagasatak, ngamin nasisingpet dagiti nagbalin nga amok. Ngam saan ati may papan iti trabaho wenno biyag ko dito'y Dubai ti nakistoryaan. No diket may papan iti pamilya a pinanawak dita Pilipinas. Adun tinanggagak a kaparparehas to'y padas ko. Ngam kayat kulat tamet a paidrama bareng makaibati daytoy iti adal kadagiti makangeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akpay dita Pilipinas. Sumagmamanulangan nga aldaw ti palabsen sakbay ti flight ko. Kastoy man dagiti pasamak. Sigurado ka ka din iti dayta pangedeng mo, anak ko. Wala na. Kas makita yaman. Dumakdak ka lang ti anak ni Kristi. So magmamanula nga tawan ti palabsen agis ko lang ton. Ay, nagbiit ngagpayso ti tawan. Kas lakaanula ang idi maladagapay. Ngam ita, 5 ti tawen na. Wan nga ron nanay. Nasaysaya at matlang na may saganaan mi ti masakbayan na. Itanto pa'y abasit pa'y lang kat saanan nga umdas ti sweldo mi adwa. Di kat nakarakaron to ninton agadalan. Wan matket di ay kat agan anad kanto ijaywan. Di mo baybay antibagim. Tani, nagrigat tagmaymay sa anak ko. Nang runa kat adda kanton iti adayo. Wana na. Kat kidawag adayo kumamot baybay-an lagi ti aginak. Wan, awan rumba nga pagdana ka manak ko. Ado kami met dito'y nga agtitinulong amang aywan ken ni Joren. Kasano babe? Naimpakim ka li amin na nagiti itugot ko abado? Wan, babe. Nalpasan. Agyamanak babe. Awan anyaman na, babe. Agan anad kanto ijaywan. Kan kanayon nam to ti umawag kada kami iti anak ta. Siyempre halangan man. Kailiw da kanto lakit di, Greg. Oresak. Sigurado akailiw kayon to iti anak ta. Anyangay nga rod kat ni.
Ada yung matakurang timatmat gadanta dito eh. Isa ang masapol nga aganos na Wan, babe. Sana bali. Agawid ak tumatlang apama na makaurnong tayo ti pangrugyan tangag negosyo. Pang negosyo kan pagkasarta ko naman. Ha? Ay, wala niya. Iso nga agagagat kanto ko maitaywan. Wan, babe. Saan lang naggagagat? Agsingsing putak pay. Ay katrumbang laang Greg. Laglagi pa mga da pamilyam a pinanawam dito Pilipinas. No kasta na panintulod ni Christy ni Gregijay Airport bakay? Wala kay, nasapadaan nagrubwat. Ni Joren ngay, Nakaturog pa'y naimbaga no santo ngagsangay tinton makareng. Nang runa no di na makita ti inana. Bareng ano saan to nga agsangit. At damat dami ka kan renji akay ayam na lakay. Ay, anyamat nga tati agur-uray agasa ti anak tayo ti paghilian na papanan na. Dayta ti saan tayo nga ammo, Lucas. Angam sapay la kumata na saya at to ti agbalin akasasaad na ichay. Sapay la ko mga runta kasta bakay. At daa si ti Diyos lakay. Iso apatsyag adi na baybay anjay anak ta. I love you, babe. Sa pala ko mata maoray mo ti panagsupli. Katwan uray ka sa nupay kinabayag na. Nam na maam nga urayan ka nga urayan, Greg. Magyamanak, babe. Awan anyaman na, babe. Basta kanayon mo alaglagipan, nga adda kami laang dito iti anak na. Agur uray iti panagawid mo. I love you, babe. I love you too, Greg. Ala, umunag kan, tadi kakit maladaw iti flight mo. Wan, agan anak kay ti panagawit mo, ha? Ichat nak to adago sa pama na makaawid ka, Wan. Wan, awan rumbang apagdanagam ko nakmanan. Kabailak ti bagik, babe. Alan, mapankan taagawid akmatan. Hello, babe. Kumusta kayo ni kaanak ta? Kaasi ti Diyos, okay kami laang mat, babe. Sika ngay, kumusta ka mat dikan? Kumusta ti trabaho? No ita, awan pa'y mo't makitak apari ko ti trabaho. Jak lang amo ahin ton bumaybayag. Awan mat siguro ti agbalin aparikot. Basta tungpalam akanayon ti baga ti boss mo, babe. Wan, babe. Talaga mo, takas tatir aramigay. Lukas tangarod, ti awan rumbang apagdanagam. Basta agsingsingput ka dita. Tani, saan da ka basta-basta matulungan no bilang laang. Ngamin, adayo alugar ti ayan mo. Wan, babe. Awan ron ba nga pagdanagan nyo? Ngamin, sigudan anasing petak. Sa bagay matkit di, Iso na lang, takailiw kayo una yun iti anak ta, Christy. Kailiw da ka matuna yan, babe. Kinapod no na, kanayon nakaabiro ka ni Joren. Nang ro na itirabi Amumatan, saan ang makaturog no saan ang aprusan tilikod na. Awagan naklat ta, no kas di abirugan nak. Sige, babe. Awagan kanto inton birukan na kamanan. O sige, babe. Rimwaran ti boss ko, manipod iti opisina na. Awagan kan tumanan inton madamdama. Bye. At to yun ti kapim lakay. Agyaman bakay. Ay na! Ay, nagpudot mat gayam. Ay talaga napudot takapi ka nga roday tatinimplak. San a Diyos? Ay unay kalakit din ay Lucas. Kung kunak lang mat bakay. Tapno misam ka man mat. Nakasirseryoso kan to mat nga man. Na, alangan mat nga umisamak no awan mat panggapwak nga agisam, Lucas. Di pa'y kat ibagadan to nga dabagbagtit ko no adda makakita kanya. Kumusta mat nga tanjay anak ta ijay Dubai lakay? Wan ngagpaisaw. Di pa'y mauawa gaya. Saan pa'y nga rod?
Barang ano malagip na tantumo nga awagan inton day off na. Ayun si kan amis mau ti umawag ken kuana. Wen, awagak to inton bigat, Lucas. Ay, talaga kaya man agregat ti biyag di ti balas yung tao. Nang ronan no da pamilya mapinanawam iti Pilipinas. Oray kaya't mo una yan ti agawid. Saan ka basta makaawin? Dumala nga talaga no mapan ka agubra iti Manila. Wano sa di naman na parte ti Pilipinas. Tamabalin mo ti agawid no kayat mo. No ditoy. Oray sangit-sangit ka. Talagang awan mabalinam. Ay. Awagak ko man iti aginak ngam parbangon mat gaya man. Tinasayat maturog ak matan. Masapag tulangan na bumangon inton bigat. Dawagak ni Kriste. Sakbay sumurak iti trabaho na. Rabien, maging gaita. Di pain may sinukon ni Christy ni Juren. Bakay, Saan na asukunan ita, lakay? tapay kanaw. Imawag itay aldaw. Imbilin na adito'y pailaang amaturong ni Joren. Tatendaran da ka no ti birthday ti busda. Na, una yan jay manugang tabakay. Nun una na pa'y kit din ti mapanag happy-happy. Ngam ti anak na. Sana bali tasag paminsan laang mutpiman. Kan may Sabado matinton bigat. Awan trabaho na. Iso asigurado nga umay ng tumula ang sukunan ni Joren dito'y balay. Sa bagay matkit di Okay, nakaluto ka nga rudain. Mangantayo kuman. Tanay, mabisina kaon. Wen, itay pay Ay kit, mangantayo nga rudan Ta, makay na namit tinda tao. Tanay, pumarbangon at tumanay na mapanijay talong hinton bigat. Sige, mabitla ang arod ta idasar ko ti pangrabyan tayo. Ayabam nga rodan dagiti anak ta. Kastamot ti apo ko ta. Tagigiddan tayon amangan. Hello, Nanang. Pasensya kayon sagpaminsanak lang nga mauawag ka na kayo. Medyo makumikumak ngamin iti trabaho. Kan may amok ang masapsapa kayo amat maturog ka ni tatang. Isa, dyan umawawag no kasi nga amok arabiin. Ay na, awan rumbo nga itidawam iti pasensya anak ko. Maawatan mi ti sitwasyon mo. Nagyamanak, Nanang. Okay, kumusta kayon? Ni tatang, kumusta mo ten? Kasi ti Diyos, nasaya at kami mutlat ta anak ko. Ni tatang mo, di pa'y simangpet. Nasapa manen anapan ni Jay talon. Amangan no inton madamdama pa'y asumangpet day jay. Bilibak mat iti kinagagat ni tatang. Manipod pa'y ubing kami, iso na kanayong tirutin na. Ti pumarbango na mapanigitalon. Tawan mo't dadto mga aramidan na dito'y balay. Kan may isumo ti pagbibiyagan me. Iso ang masapul laeng nga ron nga asikaswan na anaimbag dagiti mula na. Tapno at tantumot apitan na. Wan mat kat di Da Ronald ngay kan ani, kumusta damat tananan? Ni Ane at damot ang trabaho na. Ni Ronald ti awan pay. Nukas di agumagod, mapan na matultulungan ti amayo ijay talon. Nasaya at mat nga rod ano kas tananan. Naimbaglangan tandamot ang trabaho niya ani. Wala nako, insir ka no ti barkada na. Damagin yun tuman ka ni Ronald, no kayat na ti umay ditoy. Apa gusto? Agsapsapol ti kabsat ti boss ko iti family driver da. Mabalin ko nga rekomenda ni Ronald, no lakit di ta kayat na. Sige, taibagak nga awagan na kanto, anak ko. Apay, awan di ta balay aya. Ay na, awan man nga ruden. Jakab mo, no sa di numanan tinagturungan di kabsat mo. Numaminsan, at adumo nga min ti bulakbul na, ngam ti panagbirok na iti trabaho. Sige, Nanang.
Ibagayon to nga rod ken kuana inton sumangpet. Ibagayo taawagan na. Iti kasta, mapagsaritaan mi ti trabaho nga ibagbaga. Naimbag nga orasyo, tatang. Kasta metken ka, Kristay balasan ka. Nakaumay kamay. Wan, tatang. Ay, wan, ninanang. Sa dino ti ayan na. At dadi tao nagbalasan ka. Madamati pa nagluto na. At da ka di bagam. Ibatik ko mamanan ni Joren kada kayo. Adda nga min seminar nga atendarak ita. Ay kitwin Awan pari ko titiday ta balasan ka. Agyaman tatang. Awan ang yaman na. Yurag na din dito'y balay ni Juren. Nasyakla amay sa. Okay laang mo, tatang. Iso na laang. Tawan tumatan ti kadwak ijay balay. Angaw ko lang, matabalasan ka. Sige, tatang. Idagas kong tungarodan ni Joren inton madamdaman. Bakay, Apay ka de lakay. payawan man madlaw mo ijay manugang ta. Manugang takunam. Wen, Ni Kristi ka de tidakda matam. wen, sino pa'y kumangay? Awan mo, apay ka de. Sa bali ti aurana. Ha? Nay, anya ti kayat mo asawan lakay. Kasla puminpintas may. Luming kunadan sa itayan. Kahit di ka katagyaman tanapintas ti manugang mo. Sana kasta ti kayat ko asawan. Anya ngay nga rod. Pampanunutam nga da milagro nga aramidan na. Iso a pumimpintas ako na kasta ka de. Naalam bakay? Ay na, nagalas at talaga ti panagpampanunot mo si Kalukas. Na, pasak paikit din tinalas ti panagpampanunot na. Mas daawak lang amen. Takanayon na nga umay iba ti dito'y balay ti apo ko ta. Katanda nga rod mo trabaho na. Awan kadwa di apo ko ta ijay balayda. Di natural nga iyag na dito'y. Alangan mo't nga ibati na nga agmay-may sa ijay balayda. Di nak ngamin maawatan bakay. Ay na, Huston Lucas, puro ka manen suspet sa akon. Agyaman iti pa nang itulod mo manin kanyak, Niko. Awan ang yaman na Kristi. Amumat nga aramidat amin basta parahan ka. O sige, tabo mabaakon. Kat agan-anad ka iti panagawid mo, ha? Ops! Mabit lang Kristi. Ada ka di pa'y ibagam. Good night kiss ko nga Anya? Sika talaga. Intun maminsan ton. Saan ka matlang ang makababa dito'y kotsek? Nawan good night kiss ko manipod kan ka. Niko, di mat na pagsaritaan tanday to abanag. Saan ang mabalin abasta agin nagak ken agin narakop talatan iti uray sa dino. Di ka kadi agdanag tatintid mato'y kotsek. Awan makakita ka data. Oraan niya pa'y tar aramidin ta dito'y. Saan? Uray kaskasano? At dalat tamat delikadesa. O sige, agkita tanto laangan iti sigod a pagkitkitaan ta. Bumaba akon. Sigurado nga ur-urayan na kun ti anak ko. Agawid ka magtin. Wow! Talaga nga excited kang nga agawid, Greg. Siyempre mata. Agasam man taupat atawon ajak nakaden na ti asawa kan anak ko. Kailiw ko una yun ita. Wan matkit ti ay katagan anad ka iti panagbiyahem nga agawid. Ken good luck. Agyaman ako ini. Di mat, agawid ka lang iti mabiik. Wan, ang amangan no makasublikan tupay dito, isakbay ti panagawid ko, Greg. Kasta ka di. Sige ha. Panawan ka pa dito eh. Ituloy ko pa yung amin ti aging pake. Tani, jak pa naka-impake kat inton bigatin ti flight ko. Sige. Happy trip, Greg. Thank you, Winnie. Adeta, naikargak amin ang nagititid ko apa sa lubong. Ay na, sigurado ang maragsakan dananang kantatang. Kastamot na nagiti kakabsat ko.
Kan siyempre, ni Kristi kan ti anak mi. Dahil kat a perfume ti kanayon na nga ibilin kanya. Nabanglong at paiso, makapaawis itirik na. Dahil ito yung matising-sing nga irigalo kan ko na. Maragsakan lakit iti chay. Kamaudyanan na, agkasar kamin ka ni Kristi. Daan anay kamin ton kas agasawa. Agyamanak, Diyos ko. Agyamanak, iti amin na parabor mo kanyak, kan iti pamilyak. Nay, agalaunang matgaya man iti parbangon. Naglokon. Tsak matan napupuot ang ti oras. Ay na, talagang excited ako nga agawid. Maturog ako. Tsak kat malado iti flight kwinton bigan. Hi, Christy. Niko. Apay nga da ka dito balay. Apay di ka kadimaragsakan iti kaaddak dito'y balayaw? Niko pa nga asim. Pumanaw kan. Ang mga noad dapay makakita kan ka dito eh. Kailiw ka nga minuna yan. Iso nga pa nga asim. Tadinak mo't ko mapapanawan. Ang mga numakita na kati anak ko. Alan, pumanaw kan pang-asim ni ko. Saan asyak ti papanawam, Christy? Ngamin, siyak ti mang parparagsakan ka. Ha? Ti anak mo ti papanawam. Anya? Itulod mo iti ayanda katugangam. Iti kasta, agragsak tang agpatpatnag, kas iti sigod nga aramidan ta. Niko. Di ka din agkad-kad pa'y. Alanin ka ituludan ti anak mo iti ayanda katugangam, Christy. Good morning, babe. Good morning too, babe. Nag-enjoy ka matlang ka di idirabi, babe. When, babe? Sobra. Kat kasano? Inton rabi imanan? Depende iti mood ko, babe. O ala, bumangon kakit iti tantag-rubatan. Agawid kanta ni Aldawan. Mapan kumatan sukunan ti anak ko. Okay, ag-shower ak labiit. Kalpasan na, mapanakon. Okay. Ha? Asino ka? Ha? Nay, sakti ron bang nagdamag iti kastakan ka? Sino ka? Apeng adda ka dito nagtipalay ko. Kan, apeng kasta tilangam. Nakausob ka, nakabakser lang. Ha? Ay, kwa? Kan, apeng kasla naggapo ka pa iti kwarto mi iti asawak. Ay, Asino ti? kwa? Babe, iso ka diti asawam? Anya ti kayat asawon da ito'y Kristi. Kuha, Greg. Sana po nung ti pampanunutam. Pang-asim tadangganak. Ang panawagakan ka. Apay, Kristi. Apay, naramid mo ti Kristi kanyak. Apay! Greg, Nagkari kang orayan nak. Nga orayan ti panagsublik tap nagdedin na tayo matulangin ti anak ta. Anya tayo yung naramid mo. Nagsakit, Kristi. Nagsakit. sorry, Greg. Sorry. Kaano pa'y? Kaano pa'y alip-lipot ang nag? Kaano pa'y? Kuha. Nasurukan ang makatawan, Greg. Talo atawan nga inururay nak. May sa atawan langan. May sa atawan langan. Ngam anyan ta dinak magtan na oray. Upat atawan ang nagsakripisyo ak. Upat atawan ang nagan-alos ak. Upat atawan nga inipipturat ti iliw ko kailkakan iti anak ta. Ngam
Una yan ta nakalikpat. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naimbag nga orasyo. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo anaglinged itinagan nga Adonis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Naawi sakmet anang ipatulod iti kapadasak iti biag bareng kunak no makaibati met daytoy iti adal kadag iti padak anaayat adumdumngeg. Nangruna kadag iti kaskanyak asaan ama kontento iti maymaysa a babae. Ket tapno nalawag ti amin, rugiak nga roden ti agsalaysay. Mamati ka ngamin kanyak. Nabayagan na nagsina kami kini Grace, April. Di mat nagkasar kayo kini Grace. When? Nga nagsina kami nga rodan. Pasensya kan Adonis. Ang umtyak kaya ti agbalin akabit. Kan maysa, amom mat a relihiyoso ti pamilya nagtaudak. Lapdandak lakit din umaamuan dati maipapankan ka. Di ka matalagan. Taas si kasuwa kung ti may papan iti annulment mi kini Grace. Sigurado nga iti mabiit, mawaswasan ti kalay sa amin. No kasta nga rod, urayan tapay ang mawaswas ti kalay sayo. Iti kasta, nawayata ang mga ramid iti kay kayat ta. Abay, di na ka ti ayatan. Numabalin, kaya't kukumangag din natan, April. Anya? Alam April, patgam kumamot ang tikid daw ko. Pang-asem. Nasapan sa unay day ta aplanom, Adonis. Isuntungad lang, titurong na. Isungagdan na ta ka din. Bayan, tapanunutak pa ana imbag ti maipapan iti day ta abanag. Jak ngamin kayat nga adan to pagbabawyak, intundum tang ti mauding aldaw. Adalo man ti rabi ngam aging gaita. Jak payla ang maala ti turok ko. Ay, kasano nga taaya? Ay, ayatak ni Adonis. Hanggang jak kayat mataguraan dak ti pamilyak. Sigurado ngamin nga agungat na nung maamuan dati maipapan kada kami kini Adonis. Ay, anya nga taaya ti rumbang nga aramidak. Sa di numanan tinagapom, Adonis. Apay nga itaka na ang asumangpat. Rabina, At day ta ka manan ako na Grace. Kasangsangpat ko lang. Ngam day tamanan ngiwat mo ti mangmangad. Putak ka manan na putak. addamanen babae man niya. Nabanluga. Isa mabaling ka di. Di na kong sermonan. Taamang anon niya pa iti maramit ko kain ka. Makitam ti kasta nga aramid mo. Talagang addamanen babaem. Iso akasta ka. Oo. Nagado aparpartuatam. Di kag sa-usaw iti kasta. Nawan mo't natalgad nga ebidensyam. Agdadata lang aruden asika tinakabasol. Ngum natangken pay laeng tulbod mo. Makaumakan at talaga, Adonis. No naumakan, di pumanaw kan dito balay. Anya, Saan ka mat sigurado lang? Tapno di mo nang nagtimbagak. unay kan, Adonis. No naumakan ko na, nawayakan a pumanaw. Awan na sakit abakrang ko. Adonis? Anya ter aramidam ditoy? Anya kumapay ngay. Ay kat siyempre, umay ka pasyaran ah. Di mat imbagak adi mo pa'y mabalinti umay ditoy. Sumangpat nga mininanang ko ita. Kadwa na ti kapsat ko. Ang mga numadanon da ka ditoy. Kailo ka nga rudan. Kaya't ka makita. Iso nga'y mayak dito'y dagos mo. Anya? No bilang tamasang patandak dito'y dagos mo. Di iba ka masyak tinobeum.
No saan ka laang kumaakasado, nabayagan nga inaramid ko dahi ta, Adonis. Among mati makagapo no apay asaan ka pa'y amabalin nga iyam amo iti pamilyak. Saan ka di? Oo. Iso apa nga asim, ta saan kumamot ang natangkan ti ulom. Makauray ka kumamot, Adonis. Aginggat ka ano ay nga ron ti panaguray ko. Njak amo, basta iyam amo kanto. Ngam saan pa nga ita? Dumtang tulat ta siguro day ta akan ito. No talaga nga ayatan na, makauray ka. Ay, sige. Gapo tayo ayatan ka. Orayag nga ron, no kaano ti panangyam among kanyak kalagit itadakkel mo, April. Nakapasyar ka, Mike. Grace, balasang ka. At ang sakit din na patag nga ibagam, Talaga nga, tata. Di kay kuman kayat nga ikan iti parikot. Ngam talaga nga minakasapulak ti tulong niyo. Ay, kaslaam mo ka, nanya day tabalasang ka. Ni ka di manin Adonis. Wan, tata. Anya manin ayati naramid nakin ka, balasang ka. Kas iti sigot, tata. At damanan babae ti asawa. Kanayon ang marabian nga gawid. Saan lang nga dayta? Kurang pa yan tiyaw awat ng allowance mi nga gina. Ay, na yan day tao. Talagang sana ito lang nan, tikas dyan nga ugali na. Ay, Jak makasarita iti nasayaan. Ngamin, tunggal kasarita. Agong itlad akos. Kanayon anapod o ti ulo na. Kanawan pa yan oras na kada kami nga gina. ngala, bayam ta kasaritak to ta asawa minto nagawid dito'y balay-balasan ko. Agyaman nagtata. Wala nyaman na balasan ko. Obligasyon mi anak-anak ti mang bagbaga italak may. Malala, di ka nagsangit. Tadi, nakaragkaro nga gungitak ita asawam. Nga po iti makikita ka langam ita. Awan mat siguron makunam. Ngamin, pinatgak mat ng tikid daw mo, Adonis. Awanin na talaga ti makunakpay. Awan no mas pingiti raksa ka marikriknak. Gapo tayo manugot ka matlangan na makitin na kanyak, April. Kasano, katdagulit kamat ngamin. Angam ti karim Well, hindi ka kadi matanagan. Tungpalag amin nakarikin ka. Di kan tupulo sa grigat iti danak, April. Karunan ita amin, di kan to pagsangitan kan paldaangan. Dayta, di kanayon mo alaglagipan. Namnamaak dayta, Adonis. Nasaya at magtanagawid ka dito'y balay, Adonis. Wen, nangyaga kita bastuyo kin ni tatang nana. Ay kat pagyamanan mi unay tadalagip da kami mat kinitatang mo anak ko. Siyempre mat anana. Aywan, sa dino tayo ni tatang. Napan ijay bangkag. Amangan no inton madamdama pay day jang agawid. Madama nga minti pa nagdalos na kadagiti mula na nga aba. Gusto niya. Wen, inton ano ti pa nagsublim ijay syudad. Depende na nang. Mabalin mo't ngayon ton malam, uno saan, amangan ton bigat ton. Apay ka de. Urayan pa ni tatang mo sa kanto agsubli ijay syudad. Adan sa kano ibaganakan ka. Anyangay ka no ti bagana, nanang. Jak ambo basta tiinbilin na kat ibagak kano kang ka nga adan na patag apagsaritaan yaw. Oh, alaam da ito'y Adonis. Ha? Apit ito kwarta, April. Naimbagla ang nga inayon mo iti pagbayad mo iti abang ta. Ay na, sanan. Siya kung ti makamoy tabang. Kastamot din ka iti masapsapol dito'y. Apay nga'y adi mo kaya't atumulungak iti abang kan gastos dito dagusta. Di mo't imbagak itin ka. Asyak ti makamoy ita amin. Nagkariyak ka adi kan tupulos paldaangan kan pagsangitan. So abay ang mga ron, asyak ti makaamoy ti amin ang magastos. Ay na, naggasatak talaga kan ka, Adonis. Nagasgasatak pa'y kan ka, April. Sabay lang ma, tamad ang tadago si tanak.
Iti kasta, at adda na ragragsak ti buklenta pamilya. Kumaa, ngamkas itinakunakon, jak pa'y mabalin ti aksikog, aging saan pa'y anaan-anay ti pan nakawaswas ti kalay sayo iti asawam. Di ka matanagan. Taumadanin ti pan nakaanal ti kasarmigi ni Grace. Sigurado nga iti sana mabayag. May kalay sakan tumatlaangan, April. Sika lang arudan ti kabit. Ngam sikang pa'y tinatangsit. Basit na ang mat apabor ti daw-dawatat kan ka. Ngam di mo pa'y mat maipakay. Awan bibiyang ko iti day taabanag, Grace. Kan maysa, da kayo kini Adonis ti rumba nga agsarita iti dayta. Saan asyak ti kasaritam? Dinak nga rod kayat akasarita ti asawa. Iso asika ti kinasarita. Pangaasim tatulungan nak amang kumbinsikan ko na para iti abasto ti anak mi. Awan amok iti dayta kunak manan. Iso apa nga asim, tasardangan na kon ariribukan. April, awan madiagandat ko. Agpada ta ang babae. Iso ati amok kat maawatan na. Ulitak manen, Grace. Awan bibiyang kukan ka, kastamatan iti anak mo. Iso ano adda ka sa pulam, ni Adonis ti kasaritam. Naawatan? Anya, Nalawag mat siguro tinangag mo. Agyaman ka, tas an pa'y alegal ti panagden nami kini Adonis. Ngam iti ka nito ang mapasamak dayta. Pasensyakan. Ngam uray piso, awan ton apulos ti mabingay mo manipod ken kuana. Kapay ngay may ka dito'y, ha? Di mo't nagsaritaan tan nga orayan no kaano ti panagawid ko. Awan iti saritaan ta nga umay ka dito opisina. pangaasim Adonis. Agawid ka kuman ije balay. Panunutang kumamit ti anak ta. Mano ayat ti ka sa pulam, ha? Atoy. 5,000 amin dayta. Umanay mo't siguro dayta nga abas tuyo iti makaduming ko. Una yan, Adonis. Talaga ka di asaan kamin anapatagkan ka, ha? Di ko lang ka di kat umdas latan ti kwarta nga ititad mo. Mamin ano ka di nga ibagakan ka. At di presensyam ti kasapulan mi. Ay na, adula amin dayta nga ibagbagam. Umanaw kanta ang mga numakita na kabay ni April. Diyak kaya't asinaan na kabulaangin ka. Adonis. Di ka mananagan. Taagawid ak tumutlaang ijibalay. Alan, pumanaw kan Tamagan lumasangputan na kapay ni April dito eh. Talagang sa nga awanan namnamang agbaliw pa'y ni Adonis. Madudugo na yan ti puso. Gapoy ti kasya nga aramitan. May samat na iti nga April. Isa lang arudan ti kami. Ngam iso pa'y tinatangsin. Hanggang para makita. Numaanusan na kinaglabasak iti dandan ni Adonis. Kabalak mat siguro nga isa kat ti panagbiag mi nga gina. Agsapulak iti mabalin ko apangtan. Pagbabawiyam to da ito nga inaramid mo kada kami iti anak ta Adonis. Idigos mo to ti bukod mo gapo iti kinababaeron. Nagpintas ka talaga, Mabel. Ay, sus! Nakainom ka lang, Adonis. Talaga ka di akasta kayo lalaki. Napintas amin ang makita yun. No nabartag kayo. Sana na. Puno te bagbaga ka, Mabel. Talaga napintas ka. Kinapuno na nabayagan dahil ang marikrik na para kang ka. Mabainak laan ang mangipudno. Uy, Mabel. Inura-uray ko lang dito yung daway. Tika nito masulok ka. Tapos nung maipudno kang ganda na bayagang ilim-limad ko rin na. Di man
dan asawa. Well, ngam nabayagan na nagsina kami ti asawa. Ginapod no na, umadani hindi pa nakawaswas ti kasarmi. Nagpaisa. Uwin ko nakalangaro doon. Mamati ka kaming kanyap. Ngayon mo ka ni Taro, Marta. Sa di na ti papananta, Adonis. Mabanta dyan dakus ko. Saan mabanta ag hotel? Sana ka komportable. Naititagos mo ti papananta. Nasaya-saya at salangan ang hotel ta, Adonis. Okay. Sige ti matumbal, Mabel. Anyat orasan, ngam awan pay laang ni Adonis. Sapay di nasungsungbatan dagiti awag kan text ko kenkwana. Ay, makapadanag matikas to eh. Ha, ang mga no isunti dintang. Luktak diri daw. Pasensya ka na. No itala nga nagawid ako, mahal. Kasangay kami ti may saka trabaho. Lapan kami mo't iti bar, so naladaw ka nagawid. Ay, kunaklakit din no anya tinapasamak kan ka. Di mo mat ngaming sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan ka. Pasensya ka na talaga, mahal. Jack matin, kinit-kita nagpaiso ti cellphone ko. Sana ba ni? Sana na maulit. Ala, umunag ka, taing kaagdigos. Kalpasan na, sumarunukan to ije kusina. Taidasar kon ti pangrabyanta. Uwan, mahal. Hi, Adonis. Good morning. Good morning to, Mabel. Sorry no, pinanawan ka, Jack nakapagpakata. Naihimasmat nga ti turog mo. Okay lang, Adonis. Oh, kaano ka ngayon umayag na ijay dagos ko? Oo, apay akas manaklaat ka. Apay, di mo kadi kaya? Di mat ko na ngagdanatan. Saan mo ngiti Jack kayat? Medyo naklatak-lain. Kasla nagpartaklaan kami nagiti pasamak. Apay, di mo kadi kaya ngagdanatan? Siyempre, kayat ko Oo, matlagayam. Anya pa'y lang nga rin aramidam ngay. Umay ka na ijay dagos ko. Kaya't kamot kan ama ka na. Iso nga agpanunod kan. Sakbay nga agbaliw ti desisyon ko, Adonis. Sige, Mabel. Maamuam inton malam ti desisyon ko. Okay, good. Sige ha, mapana kon iti opisina. At kita tantulangan inton madamdama. Aggidan tanton nga glans. Libre ka. Bye! Bye, Mabel. Makadlawak san Adonis. Masansan mat ti panagawid mo iti parbangon. Overtime, mahal. Uwan, kanayon kami ag-overtime. Siguradwam lang Adonis, di nakluklukwan. Talaga mo ta saan? Di ka akam kamali kung naklangarudan. Tanumaduktalak aluklukwan na, di mo amuti ka baalak nga ramidan. Tumala ka man, April. Di nakbut-but nga nakasta. Tama nga nung matibab kupit ang iwat mo. Saan ka abot-but nga Adonis? Ibagbagak lang tipud no. Iti ka nito ang maamuak nga adam milagro nga aramidam, pagbabawyam anam amunak, dayta titandaanam Adonis. Among Adonis, mas dawak man kan ka. Anya kumati pakasindawam, Mabel. Adan samat ilimlimad mo kanya. Pagkunamot nga nga ilimlimod ko kan ga. Kasano kat ka na yun nakapanawan ijay dawos ko. Sapay di ka agtaktakada no kwa. Masakit nga minti inak. Awan mga sikasukan ko na itagsapa. Iso masapo la masapa ka pumanaw iti dagos mo.
Tas si kaswak pa itinak, sakbay asumrega kay opisina. Anya nga tanong siya kung ti umay igay dagos mo. Ah, Itikas na, maamamok magtanda iti dadakkel mo. anya? Oo, apay. Di nakadikayat ngayam amo kadakwada, Adonis. Ay ko, iamamukan to ka di. Saan pa yung ita? Di kagdanag, dumteng tumadlang detakan ito. Okay, sikat ti makaamo, Adonis. Ayun gayam, kaya't ko arumor na ito rabi. Intamangan itingininaan a restaurant. Kalpasan na, mapanta iti bar. Deal? Okay, deal. Anya ti kayat asawan daytoy, Adonis? April, apa yung adha ka dito'y? Anya ti kayat asawan daytoy, Adonis? Asino dayta a babae, ha? Hoy, padak akabit! Pangasim, April. Di ka kumamot ag iskandalo dito'y. Nakababain. Di naklapdan iti kayat kung aramiden, Adonis. Ha? Di mat imbagak idikan kan apag babawyam anam amuna? April, pangasim. Asino nga min aya dayta a babae, Adonis? Hoy, tapno ibagakan ka, agpada tala ang akabit. Anya? Agpada ta pinagay-ayaman day ta lalaki. Kang runaan iti amin, agpada ta nga awan karbangan na kenkwana. Ngamin, addaanan iti asawa kan anak day ta lalaki. Anya? Pudno ka diti magbaga dayta a babae, ha? Adonis? Masigurado, nga inkarina mat kang kadagit inkarkarina kanya. Kas iti pan nakawaswas ti kasardang agasawa. Banag asaan gayam apudno. Anya? Gusto, April. Saan na nasayahat na kita'y bagbagam? Tumalakan. Ayok ka! Anay ko. Inalilaw na klagayam. Ha? Itakan! Mabel! Mabel! Mabiglang! Ang subli ka dito'y! Mabel! Awanan ka iti bain? Anay ko. Impanpanagkal ka, Adonis. Kinalkalubak ti kinataom iti pamilya. Nagan-ano sak ang nagururay ang matungpal dagiti karim kanya. Ngam anyan takastoy lang gayam ti isubad mo? April. Angam sana bale. Panak ko na kat saan pa'y mat anala daw ti amin. Ha? Pagyamanak ta itapay laang na amwa akong tipod no nga ugalim. Jak tupulos tumulan iti asawam akakaasi amang kamkamat kan ka. Agsinatan, Adonis! Atoy, mangan kan Adonis anak ko. Iti kasta makatumar kametan iti agas mo. Agyaman na, Lara. Awan anyaman na. Ala, mangan kan tapno ada pamiksam. Pasensya kayo, nananang. Imbes sa siyak ti mga asikaso kada kayo. Saan? Labaliktad mo tan. Asino pa'y kumangay ti mga sikaso kang ka no saan ada kami kinitatang mo. Nanang. Kano pinanawan da kamit tang dagiti nagbalin nga asawam. Ha? Iti kinaad-ado ti babae a kinadunam. Awan man laang pulos mo nagbayag kang ka. Pinanawan da kamo amin. Wan nga ron, nanang. Dahito siguro ti dosak. Kapukadag iti sana nasaya at nginaramid ko iti kalabas. Agbababawi akman, nga mamuk at jakon may subli pa iti napalabas. Amin tayo kat agbidot. Amin a tao kat agbasol. Ngam tunggal tao ang nagbasol, ada karbangan ng agbalbalew anak ko. Nanang, Agkid daw ka iti pamakawan kadag iti nagbasulam, Adonis anak ko. Kang runaan iti amen, kini Apo Diyos. oo, nanang. Kasapay lang umatag imbagak pa. Tapno masulitak nagiti nagkuranga kiti asawa kananak ko. Taon 2021 idinadiagnosak iti kidney stone ket aging gayta agag-aga sakpaylaan.
Jak amo no aging kat kaano pa'y ti ibayag ko dito'y abiyag. Ngem may salaeng ti sigurado ak. Nagbabawyakon dagiti inararamid ko iti kalabas. Kat ikarkarigatak asulsulnitan ti nagkurangak iti anak ko. Dinak matngaminan kayat asublianan pa iti asawak. Ngem kitdi napagnumwan mi apag tinulungan mi nga aywanan ken pagadalan ti anak mi kabayatan asibibiyagak pay. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Adonis. Ken ka pagayam, Adonis. Kinapudno na jak amo no anya ti ibagakken ka. No mabalbalin ngamin ket jak kayat ang makasair itirik na ti padak a tao. Nang runa kadagiti letter sender akasken ka. Ang aman niya ngay ngarod, anusam at ti kasasaad mo pagayam ko. Ngamin, choice mo dayta. Sika matlaang tinagpili iti kasta abiyag mo ita. No nagsingsingpet ka kumaidi kat impamaysam ti atensyon mo iti pamilyam, di awan kumamet ti pagbababawyam ita. Napintas mo't siguro ti biyag mo ita no liniklikam ti sulisog. Angam talaga siguro akasta ti biyag. Kas nakuna ni nanang mo, amin tayo kat agbidot. Ket tunggal bidot adama ko na apanagbalbaliw. Alakastan pagayam, Adonis, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iting kay panagdangag.